Nera malakan nam kan Austin content ba rajime ba jaling biya kamal kan online TV channel and walle chanka jandang ro bakel ka pai badak ronki ne dangro wi jandang ro wi de bakel bari por me ban jaling ka do badande kon ling ni je anjo ban ling was me ban ling ni je lukan cha lukan walle ala lukan kor wi de wero dien jen be kono lingo ala luk doctor ma cha men cha la re de jen be kono kuin pinyone en guru no jin brode palping ka lengten kono baro de lad was me mi jiram jidit gwas me kan online TV channel go region jin de channel de je support de subscribe ko de notification bell de je twan ko mi che take care Läär mi bre gwas me de chwa mala chibe ke je kapet an gor no bi comment bo ke bi char bi jatu bi bana full report bana je link ka je Läär meni ane bana we ko manande kon link an yang ne je kel ka do badan en toga ke je bro ye palping ka link de ko lukan kor with the wero dien eno ka je report meni an walle chanka jandang ro bakal ka pay badak ron kina dangro wi jandang ro bakal ban rajme ban jalat karwajan shalat gwasame ala lawyer kinetin kontin la different lawyer dakme cha te ga jomi kan lat gwasame ne netin konti la different lawyer tin gang ka first vice president dakme cha ten kan ne ga dang barotin kona cha yen kel ka chang ka diok ka jok mi mo chang jandang ro bakal ka pay badak ron kina dangro jandang ro bakal shi ka raj gwas ndana lat ke lukten she can argue and wonene ke joran dikala do nene netin content gwa lok cha joje no ne netin content loka dong da joje no cha jo dien cha goro no bajeling ka jodan kala gwa semene ano de kan men loro de ko de ka de ling gwa lok cha goro no de jeling netin content la defan lo yoro gwa semene ka jelu kan kori do wero dien ano shika right netin content la ka luka freedom or wiki juba no ka gwasi da ne shi prosecutor shi kan warga shi kan committing conti la defend lawyer shi defend lawyer shi kan warga shi kan nyoko kwen shi ga warga shi kan nyoko mgor kan ka shi kan committing conti la prosecutor ka ro cha la gwasi me ka ban linkel netin conti la defend lawyer shi ro jeno nana kan gor kan wonene david ne de ka konong niam kan netin contin la defend kene de conti la defendant kene de contin take kan raj shi kan jilwak jogan ona na gorgne ona na ba evident ba ka dil nong ane to la prosecution team ana benetin kontin local ane dakma char bikan wara gan bikan kul submit mite ke written statement bikan submit bikan kul submit ke jok a sha evident in kontin yan kan ke ke gwa ngane ke a sha ka nong nyam dakma cha lawyer wudu chalka Dr. Gary Raimondo lege cha ne de kon tela jilwak dang jok ketri jaj panol cha ga jogo no ne na men cha lat gwaseme te ka tum want gwach ka jodan cha lat shela do ne de netin kontin te ka jogo ne de kon la jilwak netin kontin la defendant kene da khamachar ana sha ka de peno de kan rach judge ke gui kan manan de kan lat without being subjected ke chagdetic atelle evident chane nunke ko gwata me dong dere joje no tele tung wane de kan kalat me chati ni kalora bang so kuje mo ba evident ba ko no and then be kul boroj shiram danen la defendo ye document char la geri chela do nena ajene court dere tin kontin gorke no de na nyam ka kashit ka procedure de kan ka gor jika tayi dan e chatu ngeje me ci pot kang cerwaj ci chol ci pot kang chul cerwaj ci mampal dor cerwaj ci gadu lampo cerwaj ci lieutenant general gabel doblam cerwaj ci we en on ban ci dobe dan e ci ne de ci kan warga ne ni kan ga submit la written statement ajen dobe dan de la bokane ko ken kenyam de gwanya gwanya ne ke de ko kolat kan ni ti and then yo ko kore de kan written statement de kan ko submit ko ci kan warga ande non lawra bang ka kan evidence kan ko non gwalok shi defend lawyer dakma charge kanetin konti lat kalu gwad mi chikan jogo no ne de yen man chalat ne konti la prosecution and lat kano de ne de written statement de kan submit atel evidence cha non nyam no de kan dismissed de ne kon lat kaluk de kan raje chalat prosecution team lat kano ne netin kontin tekel ka dakma char bikan war gan bikan ka gor ka bikan ka submit atel mi chana nunke cha kuli jogo no ne na men shi chong de gwano ne de
etin kon loke de gonya dana gonya ne ka evident kon ñu do ci kan dori kan gala de ko kon forward ka kore yo de kan wargande kan kulo gor sit ka jowe da sit ka do be nyame chalat pot kan chul mam pal dor garwi lampoj ke lieutenant general Gabriel Doblam ci kan jo mo kan lad nono ajin dob dande ngwande go weke je ci defenlo yere ba ci ka respond ka jo mo chalat gwase me mi chalat prosecutors ka qui defense application kan go kan clarification and wonena akani ti ramadan en wakati ka chongwase me ko dete karande mi cha nok chet ko me cha jugo no ne na de neten kontin la defender ne de kane ken de karudin kunne ken ko ken cha wodi de tiner kontin la defender de kan ga chonko de ramadan nok kana la defend lawyer and gor kan de kana kwaj no china ta ka chonko kan de ga ko bom e gar ne kun nimi ci kan lar no ger kana e ken ka joda ni kala gwasamene si defend lawyer kan la den wonena tiner kontin la defender de kan ka chong ka mek dien ramadan de ka defend ci ga jomo ci kan latan gwata mo ka ci kan ko ne ko ne gwalok ci kan la ne ko lat ka look re which ka juba ka freedom all shi defend lawyer Dr. Macha ci kan la do ne kana cha ka linga je kan ne kontin la prosecution team no kana mala ne jene ci ne challenge ne ta danan lat ka luka je re lok ki man do ne konti ka long ki ne konti ka authority ka court ci ne challenge ni ka ko jungne kan woni de ti kan ka long ko de garan yende kan mek du no a constitutional right ka ano de karam dan de ka represent ala legal representative ano de kan choose kan a chondien ataram de ka jogo no na me la de je no ko na me ri ga da na ci to ka nasir so ram mo de ga defano yugi kan wo gwa de kan te ka chonke de kan kwan du no cha ga de dictate ke cha ga de kap ko bom gere ke defallo ya dak ma chara kan lus kan ne kon to gwalok ko de kan mandanan let kan de kan gora gwa ka de kan pare de kan nyot ko cha ne kontin la defender ne ken de kon loka cha chonin cha de ba de ga del kam chondien ke report an kalat gwa semene kan warga ya dan kan gor kan let kan je clarification ka taye dan e cha ngak cha ka lel ke je en warga dan gor kane nit kan jejil log no ne tinetin konti la defendant kinetin konten cha gwan tikan kamar kane ti konti la defend law yoratin kon netin kontin ku kale la ne kon ku la gam mitte ga miti kan gujin no we jek de ne de ti de karam dan no kane de kane kwan dino cha ga de jogo no yen mit cha confidence cha je lose ka defend law yorukun e de yen ka ger na mo da la kan da laro ci de la ne ti kontin gwalo di kalaro na meni gone ni jengo but take a clarification ke ba banati ka lenga manana gor ke malat ke gwasa me ka jo na inshallah tenir kontin la defend lawyer and gor ka no ba ibden ba ka kon submit ka court ba ka nyot bineti kontin la defendant bi kula ben right ko de kan wa michigan manana linka ne cikana linka ko de ka kula jende kan wargana de kan kula gor ka jo dan chalat ke je cikan wargande go loro banga television na nyodo kan cikan duari kan lat na mom cikan submit correspondent chalat ani ko la prosecutor cigaram dan la lead prosecutor a jo shela do ne na shene kon di gwallo ciga jogo no moja ne ka time bine gitin an warga dan cha gor ki ko dan chalat ne ko la difal lo yere no bine nyurtin bine kula nyogoben an gwasamo cha luk chayo kapchong cha nang ka changa jandang ro badda pai wadda krunkin dangro jen dangro wida bakel ajen dan choda lar na moni chemena na ngai kona luga me lugan kor wida wero den kaje luk en lokani dakma char kan ne dang baro ka kwi kore dana chitu ka nasir krunkin dangro jen dangro wida diech ka pai dok na me jen dan le rode en bar nyoje kana da report biateman